Falfalava o Tala Fou mai Ausetalia. Ua maua le tino maliwa se pepe se pusa aisa fulisa i se fale i leitu i sauteu New South Wales. Ua ripotia le 7 News na anga iatu le reo se fale i Korowa po le tau le se fulu le pōna whai aise suenga ma whaamaria ai le maua le tino le pepe. Ua po eina leo se tamaita i fast food tausanga mai lia no fuanga au inatu le ofisa o leo i Albury e whai ai suenga. O le awhia ngai tangata su e whaapitoa leo ma le mata upule nei e peo na wha mautu mai e se so upo le mata ngā luenga. Whai mai leo o so stasi si da fieni wha mtaranga le mata upule i a wawena longo atu le ofisa be wala au fo i le Crime Stoppers e le i whaiani mōrianga le teminei au lo o wha au au suenga. E lua isi whala au mo tong fitinga le COVID se fuluiva ua io ina nei, lona whaunga ina ele TGA po le Therapeutic Goods Administration Ausetalia, ma le a whaunga ina tangata mātutua e a fia le COVID se fuluiva, a ele mana amio na whaunga masini wha manawa, a o loo i se tūlanga o ngaonga le wha mai, po o whata o toria fo i mautanga ngase. A ua whamanino mai le TGA e le te tawana whaunga whala au i e lua, e whapea e sui tūlanga i le tuipui. O le isi fuala au le Paxlovid e mai le Pfizer Australia, o le isi o le Lagebrio mai le company Merck Sharp and Domi Australia. O to inga fala au mua ia wa io ina lona whaongai nei Ausetalia, ma wari putia te tau nei nui nei te tonu le 5 aso talu na amata whaalongo ina au ngol wha mai. E whaalua na inu le aso mo aso e 5, whai mene minister le soifua malalo ina Greg Hunt, o fuala au e whaongai whasoso nei le tau fio au ngā wheo lolo, anga ia tu se tūlanga tinga ina mai le wha mai, ma se tūlanga tā ua tele le maua o nei tong fitinga. I se ripote le COVID mai stete te tele o Ausetalia i le aso u wha mawinai New South Wales tangata e tolu sfuru wafe varu se lau 2.5 wa afia le COVID i le 2.5 tu la taruai, to 2.5 tangata ua maari liu. Wha mawina le whai titia te isi mai lau whai o tangata tau fia i mauta ngase no le COVID i New South Wales, lua afe fitse lau waru sfurtasi o lo i mauta ngase le teminei. I Victoria to se furu 5 tangata ua maari liu, lua sfurtasi afe iwa se lau 1.1 tangata ua afia le virusi i te tono le 2.5 tu la taruai. To a whasa furu ngase o lo wha manawa le ventilator. O Queensland ua wha mawina e iwa tangata maari liu, ma le se furu ono afe varu se lau se furu lua o cases fou. O le sailinga wa ato nei le lua aso o whaatino mo le sailia o Hoi Yu Chan, o sidia ma le lua aso talo na whaatinoina, o se tamae to o lua siana whanau, o whaeloe se ripoti le tamaia leo, ua maua neilo na tino mariu leo au liana nafi. O le sailinga na amata ina ua longo leo na ua le to ea e ilunga mai le sami i a Chan mai le Hawkesbury River, sa tafa whawai malo na ainga, o siana whanau e to o lua mai si fo iali e to o lua i le afiafio le songa fua. Na awane mai le tamai vaa sao la tau whaongaina a nga i le vaa tele, pei tai ele ito e alia e mai lunga ma amata i loa sa ilinga i le no fuanga i latai Wiseman's Ferry. O le helikopta leo na whaongai me se fo ile au maulu, pei tai ele imanuia sa ilinga i le amatanga o le vaiaso. No fo ina elo na ainga le 3 miliona mo stasi na te mawaina Chan, ma lo wha matala o se ari ele leila na a au ma le ai fo ina na wha le tonu, tau le soifua maloloina. Ele i tango fia le ava malosi le teimi le ta elenga, pa mai olo sauni nei leo se ripoti mo le corona, a o se tala wha noa tele mo siona ainga. Ua mahe ale whaatalitari o nei tamaitia o nga sa su e le suenga le HSC Ausetalia nei, ina ua whaalauloa alo ia i le sole i ungo suenga. O le upenga ta whaailangi le University Admission Center, le UAC, ua amata whaalauloa mai ei ungo suenga tanu mai le tau le iwa le tau ana leila. O le amawai fo ima le A-TAR score, le e whaamautua i Avanoa University ese fia tau sanga iai. E fōringa mai li poti ma le upenga ta whaailangi le e whea ngai mai ungo suenga le whanau, e ui le tele olu i tau ma whainga tāsa whea ngai matamitia o nga uma le nātau sanga, ona o le wha mai, a o lo mātai tuina pele tūlanga le lei o le pasene o tamaiti o lo o le lei tūlanga i suenga. Whai mai o le au whae ni masfur whaafe varu se lau whaasfur tasi o tamaiti na su eri suenga taruai, o le whaasa fulwalo i la tau iena au sia maka maururunga, e o le iwa sfuriwa tesi ma le iwa 5%. Mai lea numera o le se furu whao i la tau ia o tamaitai, a o le tolu sfuru whao le tūpawa lii. O i la tau ia e mai a onga le malo whapea fo i maa onga tū maoti, ma o se tala fia le ngata mo i la tau ua au sia tongi e pasi ei le nei tau sanga, ai whapea fo i mua la tau a inga, ma tāpua inga. E ei olo mai supermarket te tele o Woolworths, Coles ma Aldi Ausetalia nei,
Le ua toe wala uina mai e toe whaafo iatu ono ni tūlanga o loo a fiai. E walu o loa o le pata ua whaavave nei ona toe wala uina mai le whaafo iatu mai supermarketi e tolu whaatasei mai si supermarketi tuto tasi. O le ripoti le tamai o le mata upulea mai le ala ata fitu o whaelo ai le Food Standards Australia o nisi o nei o loa pe o le pata le Devondale ma le Woolworths o toe ave sea nei mai whata o whale o loa. Sa whata wina i whale o loa umo o supermarketi nei e tolu i vaenga umo le atunuu e mai se fo i Costco. Pai mai se whamtalanga o mafua na toe wala wina mai e o loa no lo iei se tūlanga o lo o haafiai ma ono whaaleanga ina ma a whai e tau mawhaina e se tasi e ono haafiai se ngase. O ia o loa e au fia le pata o le Devondale o lua se lau lima sifur kalama e umale au ngai le masina o me ma union le tausanga nei le Devondale salted butter e lima se lau kalama e umale au ngai le masina o Aparila me ma union le tausanga nei foi. E valu i tu ai ngau pata ia le Woolies ma le Devondale mai le leo na fesili le au whainga ruenga whale o loa nei mo le wha mautu inane ia te o loa lo o au fia ile nei recall. O tala na le radio Samoa mo le nei fo i au auli mo fo i se wha poponga tae au soifua.